Indi application n'indi website abantu batari kwitaho muri iyi minsi, ariko iyi ngiyi iri gutanga amafaranga gusumbya n'iriya nabahaye ejo. Iyi irarenze, itanga amafaranga menshi guys. Ibaze iyo ushora icumi iyo uje hano kuri iyi page imeze gutya. Reka nze nkwereka uburyo ngiye muri nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, ngiye kwereka uburyo ushoramo n'uburyo ubikuza guys. Iyi application iri gutanga amafaranga gusumbya n'iriya, gusa iriya icyiza cyayo imaze iminsi mike, ariko ino imaze icyumweru. Iriya imaze iminsi 2 nabahaye ejo, iyi imaze icyumweru. Ariko iyi ngiyi nayo iri gutanga amafaranga, ushaka zose wazikoresha. Urabona ko yitwa Gwashare Limited. Iyi ngiyi Gwashare Limited abantu ntabwo bari kuyitaho, ariko iyi ngiyi iri gutanga amafaranga gusumbya n'iriya yindi. Ushaka n'iyi ngiyi wayishoramo guys. Ushora n'ubundi ushora henshi, washora hano ugashora n'iriya. Urabona iyi ngiyi, reka nze nkwereke impamvu itanga amafaranga menshi gusumbya iriya. None icyiza cy'ingi ntago bakatagura, iriya yindi barakata cyane, ariko nawe mugende muyishoremo, nawe ni nziza cyane kubera ntago iramara igihe. Nabakoreye video z'uburyo washora. Dore icyiza cy'ingi, iyo ushoye 10,000 bakungukira 2,500. Iyo ushoye, ndagira ngo kano kantu kano mukumve neza. Hano baravuga ngo inte amount bitcoin 5,000 kugeza ku 45. Ni ukuvuga ngo hari abantu bagera muri application basobanukiwe. Iyi application nayikozeho video, hari abantu banyandikiye ngo twereke uburyo ubikuza. Niyo mpamvu nkoze iyi video ngiye kwereka uburyo ubikuza. Ariko n'ubundi nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, ndagusobanurira uburyo ki muri iyi application ugiye kwinjiramo, uburyo ukoramo account. Gusa wibuke ko link y'iyi video urayisanga muri description ya mbere, ndetse urayisanga no muri comment ya mbere. Wibuke kujoininga group channel ya WhatsApp, uyijoininge niho duhuriza ibitekerezo, tugafatanyiriza hamwe, tukanafashanya guys. Iyi application nayo iri gutanga amafaranga menshi kandi amafaranga afatika. Imagine application urgushoramo, ushoramo 5,000 bakakungukira 250 ya buri munsi, nkuko muri kubona kuri iyi page imeze gutya. Akangaka rero niko ngiye gusobanuraho. Iyi VIP ya mbere ni ukuvuga ngo amake yo gushoramo ni 5,000 kugeza ku 45,000. Ngira ngo unyumve neza hano, amake yo gushora kuri VIP ya mbere ni 5,000 kugeza ku 45,000. Hari abantu bari kuba bafite 20,000 bashaka kubishora, ariko bakabura produit yanditseho 20,000. Abantu bari kuba bafite 10,000 bashaka kubishora, bakabura produit yanditseho 10,000. Ndagira ngo unyumve neza hano, nushake unasubize inyuma unyumve neza. Hari abantu bari kuba bafite 30,000 bakabura produit yanditseho 30,000. Hari abantu bari kuba bafite 45,000 bakabura produit yanditseho 45,000 cyangwa se 40,000. Ibyo byose guys, ibyo byose ubishora muri iyi VIP ya mbere. Nkuko muri kubona ko hano bavuga ngo amount ni ukuva ku 5,000 kugera ku 45,000. Nibyo bari kukubwira nyine, ni ukuva ku 5,000 kugera ku 45,000 niho ugomba kuyashora. Ndakeka icyo kintu mwacyumvisha. Ubwo hagati y'5,000 n'45,000 amafaranga yose ari hagati wayashora muno. Urugero, ushaka gushora 20,000 wabishora, nuko nabajya bakungukira 5 bya buri munsi. Ushaka gushora 25,000 wabishora hano bakungukira 5,000. Ushaka gushora 30,000 wabishora ukajya kungukira 7,500 bya buri munsi. Ushaka gushora 40,000 nabyo wabishora hano ukajya kungukira 10,000 bya buri munsi. Ushaka gushora 45,000 nabyo waza ukabishora hano bakajya bakungukira 11,500 ya buri munsi. Reka nze tujye ku yindi VIP ya kabiri. Ndakeka icyo kintu gitanzeho umucyo, muracyumvishe. Noneho VIP ya kabiri hano, noneho reba icyiza cya VIP ya kabiri ku bantu bafite amafaranga, ku bantu bafite amafaranga, ku bantu bakize. Hano bakungukira 25% iyo ushoye kuva kuri 5 kugera ku 45. Hano VIP ya kabiri ushora 70,000 kugera ku 140 bakakungukira 30%. Ni ukuvuga ngo hano iyo ushoye 1000 wenda urugero 5, urabona aho bakungukira 5 cya buri munsi. Ariko ntabwo wabishora muri VIP ya mbere, ko urukubona amount bitcoin ni 70,000 niyo make yo gushora muri VIP ya kabiri. Ndagira ngo kuri step by step ya VIP ya kabiri, amake yo gushora mu 70,000 kugera ku 140 kugarukira ku 140. Urumva ufite 70,000 ukaza ukabishiramo hano
bajya bakungukira 21,000 bya buri munsi. Dukomeze hano VIP ya nyuma no gushora 150 bakakungukira 35 ku ijana, 150 kugera ku 500. Ni ukuvuga ngo ushoye 150 bagiye bakungukira 52,000 n'amafaranga 500 ya buri munsi. Guys rero reka mwereke uburyo ubikuza. Link yo kwiyandikisha isanga muri description ya mbere ndetse no muri comment ya mbere y'iyi video. Wibiga ushe kuri link yanjye ndaba nagushire muri description no muri comment ya mbere y'iyi video. Reka mwereke uburyo ubikuza, nyuma ndakwereka uburyo ushora uburyo winjiza amafaranga muri application n'uburyo uhita ugura ino produit. Let's go. Kirakora ndaza hano kuri page imeze kunguko ikiza kiyo dusari mu Kinyarwanda. Nze nkanda hano handitse incamake ngiye kwereka uburyo ubikuza. Nze nkanda hano handitse kubikuza, nagira kuri step by step. Zano handitse kubikuza, urabona ko dufite 2,250. Ndaza mpestingemo hano 2,250. Nagira kuri step by step. Urasubana hano handitse kubikuza ukande 2,250. Urebe ko wapestinzemo hano mobile money ariyo iri muno withdraw method ari mobile money. Uhita ukanda hano handitse next, ukimara gushiramo amafaranga ufite kuri balance yawe. Urabona make yo kubikuza muri application ni make cyane, ni 1,000. Uguze VIP yose wagura wajya ubikuza buri munsi. Hano wazishiremo nimero yawe, step by step ushaka kwakira amafaranga washiraho nimero yawe. Ukimara gushiramo nimero yawe hano urashiramo amazina abaruye kuri iyo nimero yawe. Ukimara kuyashiramo urahita ukanda hano handitse submit. Ukanda hano handitse submit kuri step by step urahita ukanda hano handitse submit. Urabona ko batubese bitubwira ngo request yabaye, your video request yabaye submitted for admin approved. Turahita tubikuramo tuze dukanda hano handitse incamake, gagumaho gava kuri balance ariko gakugeze. Ntugire ikibazo ngo nuko uri kubona gagumyeho ngo uko nagaraza. Wowe icyo umara gukora withdraw urabyihorera, iyo gakugezeho kuri mobile money nibwo gahita gava hano kuri balance nkuko muri kubibona. Kaze mwereke uburyo ushira amafaranga muri website n'uburyo ushora. Iyo ushaka gushira amafaranga muri website, reka nze nyuma mbereke uburyo bakoramo account. Kanze uburyo bambeka turasohoka. Guys ukimara kwiyandikisha, ukimara gukanda kuri link nagusiye muri description y'iyi video, ura ari kuri page imeze kunguko. Ku bantu batiyandikishije urego kuri page imeze kunguko. Ukimara kurego kuri page imeze kunguko, hano urashiramo amazina yawe yose. Hano ushiramo nimero ushaka kuzajya wakira amafaranga. Hano ushiraho pin igizwe n'imibare gusa. Hano harabirimo referral code yanjye. Ukimara kubishiramo hano urabona hano bari kubwira ngo shiramo pin byibuze ifite igizwe n'imibare 6. Ubwo ushobora gushiramo 1 2 3 4 5 6 cyase iyindi pin yari yose uzi iragira imibare 6. Ukimara kubikora byose urahita ukanda hano handitse iyandikisha. Hano urahareka araba arimo referral code yanjye. Nuba wanyuze kuri referral code yanjye irabirimo hano hanga. Urahita ukanda hano handitse iyandikishe. Ukimara gukanda hano handitse iyandikishe turakandinjira kubera dufitemo account. Ukimara gukanda injira wowe ariko kuri page urimeze gutya. Hano hose araba ariho 0 na 0 na 0. Wowe uraza ukanda hano handitse kubitsa. Ukanda hano handitse kubitsa. Ukimara gukanda hano handitse kubitsa urabona make yo kubitsa muri iyo application ni 5,000. Ubwo urabitsa iyo ushaka, ushobora kubitsa 50,000, 100,000, 70,000, 10,000, 20,000, 25,000, 45,000. Amafaranga yose ushaka ni sense. Kandi wenda tuvuye tugiye kubitsa 10,000. Turete dukanda next kugira kuri step by step. Tukimara gukanda next uraza urebe ko wishyura amafaranga kuri nimero ya Mutoni Nadia. Uraza wishyure kuri nimero ya Mutoni Nadia. Icyo urakora weho iyi nimero uraza ukande hano. Ku bantu batazi gukopiya nimero mbigishe, ukanda kwa kano kamenyetso aka kameze nk'agatafari. Uraza ugakandaho gutya kuri step by step. Ukimara kugakandaho uraza muri telefone yawe kuri step by step nk'umuntu ugiye kohereza amafaranga. Ukande akanyenyeri 182 urwego kuri step by step. Kana akanyenyeri 182 urwego ukande kohereza amafaranga ya nimero. Kubera uraba wayikopiye irabirimo, wandikemo nimero uri muri momo, uze ukande kuri iyi nimero kande send.
hano barahita bakubaza umubare w'amafaranga ushaka kohereza, uwushiremo. Ukimara gushyiramo uwo mubare barahita bakubwira ngo wohereje amafaranga kuri Mutoni Nadia. Uverifiye neza ko amafaranga ugiye kohereza ugiye kuyohereza kuri Mutoni Nadia. Ukimara kohereza amafaranga kuri Mutoni Nadia 10,000 cyangwa 100,000 bitewe nawe ushaka gushora muri website, urahita ugaruka inyuma hano kubera uramaze kuyamwoherereza message raba yaje. Hano icyo urakora uraza ushiremo 1 2 3 4 5 6 7 8. Hano urashiramo imibare kuva kuri 1 kugera ku 8. Hano ho uraza icyo urakora uraza muri SMS yawe, ndagira ngo kuri step by step, ndagira ngo kuri step by step. Utazi gufata screenshot, wowe utazi gufata screenshot guys, nababwiye ngo link ya WhatsApp murayishanga muri comment ya mbere y'iyi video. Link ya WhatsApp murayisanga muri comment ya mbere y'iyi video, uyijoininge ndetse na link yo kwiyandikisha byose biraba birimo no muri description. Ujoininge iyo WhatsApp description. Weho utazi gufata screenshot, uze tugufashirize muri groupe y'ukuntu bashora muri application. None ikiza cy'i application amafaranga arihuta cyane, kanze mbereka yandi tubikuje tukiri nkiri gukora video isangeraho. Iyi application ifite iminara yihuta guys. Wabonye yandi tubikuje ari 2,250 tugeraho ari 2,070 gaturutse kuri Nadia Umutoni, nkuko muri kubibona muri page imeze gutya guys. Iyi application irihuta cyane mu kubikuza. Urabona nagiye nakira amafaranga menshi yagiye aturutse kuri Mutoni Nadia. Iyi application maze kuyibikuzamo inshuro nyinshi. Weho kubera aribwo urabugiye gushoramo ibintu tuba tubabwira guys, birizewe 100% ntago ari scam. Kubera ariho urabugiye gushoramo urahita ubona SMS igaragaza ko wishuye kuri Mutoni Nadia. Iyo SMS uraza uyifate screenshot, ndekeka nta mutazi gufata screenshot ya telefone. Uraza uyifate screenshot iyo message, uraza uyifate screenshot. Abantu batazi gufata screenshot ukanda kwa rino tushi ryo kugabanya, ugakanda na rino ryo kuzimya, ukabikandira rimwe ugahita ufata screenshot. Ukimara gushiramo gufata screenshot uragaruka hano muri application yawe. Iyo screenshot uraza uyishiramo hano, uyitapingemo hano, uyuploadingemo. Uraza uyuploadingemo uze muri file yawe, nayo kuri step by step uze muri file yawe. Iyo screenshot uraza muri file yawe kuri step by step, baye nk'agasubiye inyuma ho gatoya, uraza uyipestingemo. Kuri step by step uraza ufate screenshot wafashe, uraza uyishake nyine muri application zawe uyuploadingemo hano. Inyangana na internet yanjye kugenda gake. Uraza hano muri all urebe screenshot wafashe, uza hano kuri album urebe muri screenshot wafashe. Urabona screenshot ziba ziri hano. Uraza ufate screenshot yawe ubundi uyishiremo hariya. Ukimara kuyishiramo, ukimara kuyuploadinga mu hariya, uhita ukanda done, ugenda ukanda done. Ukimara kuyishiramo hano screenshot urahita ukanda hano handitse emeza. Ukimara gukanda hano handitse emeza urategereza akanya gato, amafaranga yawe arahita aza hano kuri balance. Amafaranga yawe winjije muri application akimara kuza hano kuri balance urakora iki rero? Uraza hano handitse kwa tuno turongo dutatu, kuri step by step amafaranga yawe ushaka kwinjiza muri application ushaka gushora araba yaje hano. Uraza kuri iyi application uza hano handitse gushora, nukandi kwa tuno turongo dutatu uza hano handitse gushora bitewe n'amafaranga yiwinjije. Nkuko nabibasobanuye video itangira, hano hambere ushobora kuva ku 5,000 kujya ku 45,000. Ubwo ayo winjijemo, niba winjijemo 10,000 bahita pastingemo hano kugira bashaka kungura 5 ya buri munsi, uhita ukanda emeza. Ayo winjijemo yose urayashiramo hano ari kuri balance yawe, uhita ukanda emeza. Rero turakanda emeza, batubwire ngo nta mafaranga ahagije dufite kuri balance yacu. Guys, rero iyi application ikoresha, iyi application iri gutanga amafaranga atubutse. Iyi application iri gutanga amafaranga
atubutse guys. Application iri gutanga amafaranga atubutse. Urabona nyuma yuko tumaze kubikuza, urabona ko kuri balance yacu amafaranga yabaye 0 guys. Rero iyi application yikoresha iri gutanga amafaranga. YouTube channel nk'ibisanzwe yari uziye Tech Media. Wibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Igitekerezo cyanyunganizaho bisangwa ni muri comment, andika muri comment ati iyi application nakasa mutwe cyangwa se ujoining link yacu groupe yacu ya WhatsApp dufashirizamo abantu duhuriramo turi benshi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Ari uziye Tech Media, Imana ikomeze ibarinde tazacikwa na video z'ubutaha.